For today's video no, nakulbaan ko kay naay laki nagsigi og panampit diri sa amo. Kinsa maning tawhana. So ako siyang gipasulod ha. Nakurat ko. Kinsa ning tawhana nga wa man ko makailaan ni niya. Naa pagyud dala. Nagduda ko. Magunsa ni sila diri asa akong asawa. Taod-taod nisulod akong asawa. Gatingsi-tingsi pa. Pertegyo doon taan akong lagota. Lagot sa tanang lagot ba. Pero nagkalma lang yun ko ha. Bisag naghawid ko aning kutsilyo. Nagpugong lang yun ko sa akong kaugalingon kay lisod na. Kay kamera bagyong mga tumboy. Ingnon ra bagyod mi dayon og dayon migpanunggab og maglagot na. Ay, pag-sure mo'y, unsa may pagtuo ninyo sa ako adek, inyo lang yun ming gi-judge nga mga tumboy ba. Wala mo makaila sa amo ay, kung naa magay nahitabo ingon ana nga nanunggab me, kana naanay problema nga personal, dili siguro tanan no, kay kamera bang mga tumboy, dayon din ninyong ingnon, nga ayaw mo ng tumboy, kaya dali na mo patay. Ay, pag-sure mo mo judge mo dayon. Natural man ang na mga mahitabo nga mga ingon anak, kadaghag tawo sa kalibutan. Kamera gid yung bantayan. Isure-sure ninyo no. So ako, isip usa ka bana. Ako lang yun yung gitanaw ang akong asawa no. Kung unsa yun yung diskartiha, nganong nagdala siya og duha ka laki diri sa amoa. Kay bisag kinsa, matingala man gyud. So ako silang giduol no, naning hawak gyud ko. Gi-interview nako ni sila. Nitubag ning isa problema sa asawa. So akong giingnan, pagdali og kaon kay tambagan tamong duha. Kagamay anang problema ha? So pilay istorya gitambagan ako sila. Kanang inyong mga asawa kay ako bana ko karilit ko ninyong duha. Hatagi og kwarta. Ati mana lutuoy labahit tanang hitsura ihatag sa asawa aron ganahan sila, di ba? So nahuman kog tambag nila. Nagpa-picture daw silang duha. Kay ngano nakakuha silang idea diri sa ako pero wala sila kahibalo nga video di ay. Ug tuod man nahuman sila pakuha og video sa kuha. Nanguli na. Ana lang sila ka-simple di ay magpatambag no. Mga vlogger ning duha. Mga vlogger na po ni mga vlogger mapareha mo sa kuha. Ibas ra pod mo nila pagbantay ha. So karon akong giingnan akong asawa ihatod sa karsada pero koy daw ha. Karsada ha. Balik dayon ayaw pagdugay kay og magdugay ka ha. Matulog kog ako rang isa. Mauto gadagandagan akong asawa.